بەرێ گۆدارێن هێژا بەرنامەی سبەهای زیدخانێ دەوام بکە وەکمە بەرنامەی پێش دەژیکش وەرە دیارکردبوو بەش دیرۆکە ئێزیدیا جغرافیا ئێزیدیا چییە و مەرحەلێن گۆ ئێزیدی تێرە دەرباز بووین شوەرە ئەمێ قالکن دوێ خەلەکێ دەژیک وڵاتی ئێزیدیا جغرافیا ئێزیدیا و بەرخۆدانی هەکە تێدا ئێزیدیا مەشاندی بەرخۆدانی نەتنێ ئەوە هەکەت نەهێلوی ئاخاتە بکەوێ دەستەیەکیدا بەرخۆدانی ئەوە هەکەت لەسەر کۆگا خوا بمینی ئەڤژی یەک ژێ بەرخۆدانیە دەرباری مژارێدا میهوانێمە جڤاگناسی ئێزیدی گەندەر شنگالی بەرێت بخێراتی گەرەک سپاس بەێ ئەم دەستپێکە قالا بەرخۆدانیە بکەن یانژی جغرافیا ئێزیدیە Ez bejim em hinî qala coğrafya û welatê êzdiya bikin xwe berxwedanî çima hatiye pêş êxistin û berxwedaniyek çawa kiriye êzdiya tarîxê de û berxwedaniya wan heta kî derê bi serkeftiye sernekeftiye û piştre çima veguheriye tiştek cuda ew ê hinekî belkî bi şeklek tabiî derwikeve holê niha tedît wexta tu behsa çi hebûnê bikî çi milletî bikî tu behsa koka wî dikî kok ciyê ku tê çêbûyî ciyê ku jê çêbûyî tedî tu hebûn tu sir çê nabe hege zamanekî wî nebe mekanekî wî nebe yanî bê wext û bê cih tu wicûd çê nabe tu hebûn çê nabe nikare çê bibe û her hebûn jî coğrafya wî û zamanê wî diyar dike wê çawa çêbî wê çawa çêbî ji ber wê gelekî muhim e mesela nimûne mesela tu behsa Sûmer bikî bêjî Sûmer çawa çêbû tedît lêkolîneke besît kare derêxe mesela serrexa çemê em bêjin Dişleyê çêbûye îmkanê jiyanê zêde bûn erdê di wê derê gelekî bereket bûn avdanî çêbûye dexlûdan zêde bûye û gelek xeteke em bêjina navberê bûye û ticaret tu tedît vecarê yanî wisa tu zû fêm dikî çima Sûmer li vê derê çêbûye çima li çoleke zuha çênebûye çima li serê ciyayekî çênebûye çima ciyek cuda çênebûye niha milletê êzdî jî mesela wek kok wek gel el Mezopotamya jorî çêbe tedî Mezopotamya jorî peyveke Yunanî ye ez bawer dikim ji ber peyva Erebiya beled mabeyne nehrên heta berî mîladê Naîrî digotin yanî welatê di navbera du çema her du çem jî tedît çemê gelekî meşhûr in tarîxa însaniyetiyê de rolû misyonekî wanî gelekî muhim heye çemê Dişle û Firat yani rolû misyoneke wan heye û wê coğrafyaya ev coğrafya tedît mesela êzdî cana dibêjin çilo silsileyeke gelekî mezin e weke hilalekî ye berê wek hilala zêrî tê bi navkirin hilala bi bereket tê bi navkirin û bu şeklî mesela ser coğrafya me Toros û Zagrosê ewek heye bi rastî jî wexta tu wan silsileyê çiyayên Toros û Zagrosê tutnêrî ez şibhê heyveke hilal ev coğrafya dewlemend mesela niha jî mesela em karin sed çemî wê bihişmêrin em karin dihan golê di wê dikî çikû mezin bihişmêrin seda hezara newê nebata û gula û dara û tiştan bihişmêrin av û hewaya wê mesela cewê wê gelekî münasib e û di vî cewê münasib de çêbûna civakê çêbûye yani êzdî di vî cewî de çêbûne mesela heke em nizanim mesela milletên dîtirê çawa nêzîkî me dibin tedît hinek mesela dîna hestê cuda çêkirine xastan mesela hinek dîn li deştê çêbûne çolê çêbûne xeyal û hesretê di wanê cinnetê hene dibêjim ew cinneta tê de teswîrkirin jî tesewwurkirin jî kitabê pîroz de İncîl û Quran û Tewratê hemû van kitaba bigire yan qala vê coğrafya me ya wek bihiştê dikin heta tenê kitabê tarîxî de
وانه در دوری گولا وانه و چیای سیپانی خلاته دوان داره یعنی او در وکه جنت السروی ارده تصور کرنا حتی مثلا عدن تدید برای زمان عربی ده جنت را عدن دبیجن دبیجنش ادنای روژا ای رو بحث کرنا تدید ادنا جید که با بیجن سری به حلالا کما بحث کری ادنا جید تاریخی ده دید نهاجی تده کت زحفن تاریخی ده جید جغرافیا ما بویه بوی شکلی مثلا یعنی حسرت و خون و خیال اگر که داشته جی بویا جنت سر روی ارده ولات ما و هشتیه مثلا الشخصیت که گله کی پاکش صاف یعنی هستی نوانه چه وقت زاروکا چه وقت باشل دنیات نیرن آشتی خوازن یعنی خصوصیت ازدیت دین همکارن گله که بشمیرن آشتی خوازن خیر خوازن نه خیر بغیله نه چاو برچینه نه داگیر کرن نه تجاوز کارن نه قتل عامجینه نه چونه کلونیل ولاته کی دیتره مثلا زدن نگرنه وصل داگیرگری پیش نخستنه قسم گیوانه هگل داشته ده هنه کی خصوصیت جدا گرته بنو بوبنا ام بیشن سلطه و بوبنا داگیرگر چوبن هنه باجارین دیتریان ولاتی دی داگیر کرده بنجی اوش خونه حساباندنه یکیش تگوشینو برخدانی از دیگه اساس اوه گله کی بالکشه حتی نه کی بری 5-6 سالی شنگاله اگه یک چوبال باجار موسلی کار کرد باید جاری دیترینی خدا نتوانده افجی یکش ریبازیم برخدانی بو باشه خرابه ایجابیت و سلبیات دوی چنه تدی مسئله جدا نقاشه لب اجبو کاربن خوب بپاری اجبو کاربن خوب پاریزن مثلا نمونه وقت زیره کی بفکره اف زیر جبو نچل باجارت بن چاکوچا ده نحله بن چاکوچا ده شکلی کی جدا نگری و فرنا ده شکلی کی جدا نگری گلک برخدانی کرنه یعنی ابج دبر ریبازه کی برخدانی اساس دبر ریبازه کی برخدانی چاندی اف ولات جغرافیا تدید yani sebebe hebuna ezdiyana sebebe hebuna ezdil ver çi buna jber ve mesela tarihi de lekolin bikin mesela ezdi tedin ha lekolin atken sumer lekolin atken bab lekolin atken akada lekolin atken hatta şahristaniye hem de mesru galek şahristaniye ditre lekolin atken ezdi vakti çune deşte ul deşte mana guharine مثلا وقتی برب انادولیا و روسیا و قفقاسیا وان چونه بونه ملته کی جدا نه ناوی کرد و نجب ناوی ازدی ناوی وان ناف کرد ناوی جدا لتینه کرد هگا ارمن بن هگا گورچ بن هگا چه بن یعنی هگا هر چه ناف بن ولی یعنی جبه آخر چونه هروش جبه آخر چونه دشتاد خوازم بیجم چیه مثلا بری میلادجی پشتی میلادجی حتی دمان نهاجی ازدی وقتی جغرافیا خو کود هبونا وانتی ده چی بوی وقتا قطت بن ود گهرن تشتکی دی belki 3 سالی برخودن belki 150 سالی برخودن belki 200 سالی برخودن هيا حتی 300 سالی جی سومرو بابلو و جغرافی باجار چه کرنال برخودانا برخودانی کرن لپشتی دمکی ادی ناوو ناوروکو چاندو بیرو باوری عرف و عادت تمامی گهرینه و گهرینه ملت کی جدا اد ناف عربا دجی مثلا belki عرب همو کوکا خوام نکارم بیجن ولا آرینه یانجی ازدینه یانجی ملت گوش چیای توروس و زاگروس بیجن هلالات زیری خبردانه داشته ام belki نکارم ادعای که وصابه کن لی پشتی اسلامی و حتی بری اسلامی جی تکاری گلگ مینا که نوسا تاریخی ده ببینی که ازدی چونه بشتره و گوهرین عرب حتی بونا فارس بونا ترک بونا ملتین جدا جدا یک شو ریباز اوی اوه یعنی ولات خود بمینه برخوا بده برخودانی نتنی مثلا دل دست بگی ده گوتنی مثلا هجوم هاتیه سر البرخودایه نه گلک جاره هجوم هاتیه سر خوی شرطیه شر نکریه البرخود ابجی برخودانیه که یعنی دم اسکندری مزند بيجم اسكندري مقدوني بيجم حتى تديد قرآن ده وقت زل قرنين بيجم وقت پیغمبر اکی نزی کدن وقتا هاتیه روشلاتا ناوین تدیو وقت امپراتوریا فارس حکم شیون انا حتى مصر تا روشلاتا ناوین انا هم تحکم کرد وقتا ایریش کریه بيجم 5000 عسكري بروفيشنال
200,000 حتى 500,000 عسكري فارسه هبو تيك برنا و دست دانی لسر امپراتوریا فارسه و وقتی ده هری زیدل برخود این مدی باوریا خواه ازدی بود و وقتی برخودانیه گله کی مزن چه بویا و پشتی برخودانی دشتی دش کستی جیل چیه ده برخودانیه مزن چه بود چه این زاگروسا مثلا بحثا خاکور که دکن خنیر دکن حتی کاتو اف ناو دبیجن وی دمه ده مثلا لی هات نکرن yani nefret le giriyor hatta bizim nave katoş veti giriye ne giriye ne kariye bigrin hatta beriya vecid vecin mesela çirok ekditri heye ve gara 10,000 tadit zeynafun dibejin kısa nafun hene gidibejin وی چاقی داشی مثلا گله جیاد بجن ما مثلا تدی کتابا خدا پشتی فرماندار و گریه گله عسکری وینا مانه چشار یونانی لوی داری رونشتیا کتاب نویسیه بس برخدانیه چیا این کورسانی خاصن کاتو وی منتقد کن بجم کتن گلیه کیدا کس ما ندید بس نش که و کبر سر ما بارین کبر وقتا بارین بجه 1000 عسکری ما مرن بجه ما فهم ما یک انسان جی ندید ما نزانی دوی دری ده چه هنه ویجا ناو لیگرون گوتبون جن تدید او تعریفها لسر ما جنن زاروک جنان زاروک فلان زاروک بهوانن هنی کی چیش ورته اف نها راستی کی تاریخه ته راستی تاریخا نویساندنا تورات ته تورات ده جی چت بهجه ما وک زاروک جنا تعریف کن بجن مثلا هوری هبون چه جنن سليمان هبون جني سليمان هبون خواست چونش أوروبا جرا چل هوري آنين تديد فرنجن وهوري جد فرن وقتات هاتن بري بگهنا أرده بهيستن كو سليمان مريا مثلا سليمان پیغمبر وفات كريا وقته هوريش خورا گرتن چون سليمان چيايا و كرد جويت چي بونه يعني جان بجن زمانك ديتري ازدي جوان چي بونه زاروك جنانا يعني اف مثلا اف تعريفه كل سرما حتى القرآن ده هناك تعريفه نخوش سرما هنا وللدروي كتاب ديني بيروز جالك كتاب نواش سرما تشيكرنا اساس في سبب تشيكرنا يعني هما اواي خواستنا ما تأشير بكن رش بكن برخدانية ما بشكن ما وكت جن او بكن شروقات جنو هسن هيا فبالك هيشا مثلا اگر کوکا ویواره لی کولین کرن جن دیاردی امن هستن جد به شهرستانی یعنی جد به امپراتوریت مثلا آشور بابل آکاد اینم عالیت دستلات داری عالیت دستلات داریه مثلا وجه جرنا ام تدی بزانه بون وید بجن جنش هستن ترسن جد ترسن خو وید شیرن نایم نزدیکی زاروانا مثلا حتی دما زاروک چید بن کیره که تخم برسری تیاگا کیره تشتگی هستن اکیش بود جنین و نگوهرن اما حقیقتا وی تشتکی جدا گورملی کولین کرد حقیقتا ویجی هستن تمثیل شهرستانی خواستن میر آدسلات دار و امپراتوریتت که جنجی جاد تمثیل جواکا بیجن آخوازایی چای توروسو زاد بسید کرد به وی شکلی مثلا هم چیروک هنه و گلک تشتیم دیتری یعنی اثبات هنه تثبیت هنه کو ما بگلک ریبازم برخودانی کریه یکش مثلا اثبات دیتری چیه تدی جین وقت جنته جین هری خوش حتی جی کو دست ناگهنی پرستگی همالی هنه مثلا شنگار میناکاویا فقط لهر جیوسه لجین هری آسه هری بلند حتی هری خوشک جبو پاراستنا گورستان هستین ما ام بیجن مريين ما مقدسات ما ريو رسمو رمز رموزات ما رمز ما وسا گورستانی ملجین هری خوشک چی مثلا بنیرد واجاران ده اوید منین از دیل واجار جیبن دیست گورستانی وال چیه نه حتی تدی از دینا چونه بدنیای کتن ولات جدا مجردی مریه خو تینن لچیاین خو پرستکین خو گورد کن اف تدید وقت داش دیده جیم نمونه‌ای بود مثلا داش کرد گلک جا و گلک قبضی تقان فقط نکاری با گورستان ده خود بگیره چمل چیه ده بود و توی شروان هبون و اگر باجار انده بون کاریم با محینن و اگر نبی اونس و اگر مزانم منارشون گار و اگر گلک تشتن اثری تاریخی الموصل و باجار دیتره امها کنش کوکر را کنو دزینو برن
نکاری وان تشتا بکه راست هاتن شر شدت و قب تقاندن له او قص مثلا بالا تکشامی نکاریم گورستانین ما وک اوت خوازن خرابه اینه و جهه گنشتینه نگارین بمینن نکارین تیدا بر ماین دادن ایریش سرچیه و نگارین وی شکلی مثلا راستی رول مسیونک جغرافیا ما گلک خوشک هیا و ازید و بزانه بن مثلا تاریخی دا وصابیه راست ناس صنعت و تکنولوژیا گلک پیش کتیه معنات چیا و داشته زیده نمایا و الچیاجی اگر مثلا دشمنه کی ته به بخواست به تش کوکرا که ایمها بکه باکیت کارت بکه التبدا ایریش تبکه تتونه بکه لجارک دی چیا ستارگه همانه چیا معنی حبون و دوماندنا جیانا منه بش اساسی تاریخ منه یعنی ازدی و چیا تو نگاری جی جدا بکی معنی که دیتره ازدی جی اوه یعنی ایت چیاینا قوم چیاینا اهل چیاینا ناسنامه یک می بوش شکلی جی هیا یعنی تو ازدی اگه چیه خود کی معنی تا کشت اگر ساخ بچی تا کشت اب ساخی کشت وی شکلی مثلا يعني رولو مسيونا كات شاهية بجا ات جيادة جيان كرين بلكي ات جيادة جيان ناكري هبن و ات جيادة جيان كري هبن ات جيادة جيان ناكري بلكي وان تشتان زانبن مثلا تو بخوا تو وقتا بشتا خود دي چيه تو بخوا باورد بي تكيف خوشت بي تو مورال دي تو هيز دي تو بشتا تا ساغلمت بي يعني تدي بيجن جانا يتدي قوتنا يزده جاية بيجي وكي جاية كيل بشتاوية جاية كيل بشتا إنسان بي يعني تي معناه إنسان نكفتية وهستاوي قالك جداي مثلا إنسان الشيء سري الشيء ناف قالي بانيا و طبيعة الجيان كبي أختار تشد داشتي بخود حسي إنه أم بيجن روتو تهزيت الشول أكيج أم بيجن حيوانين درندرة بردا خاصة باجار بنا وك وحش شو دست كتر قرقة إنساني تشيده خاصة مثلا تديد ازدیت چیه دا عایشین هکه چون وان باجارین مزنن قربالاق یا جد دشتک روت چیکی دوری چیه هیوی خوش دنیای خود دبن یعنی وقت کو بر و مرنت چن یعنی بیژن جیانا جواکی و پاراستن بیچیان ناوی يعني تتشت بجيان نابي تتشت بجغرافيا كو أم تشيكرينو أبويا سببها هبونا ما نابي يعني اگر مثلا نمونه بيجن قالك نباتات هنال چی ده که راکبینه داشتی چی نامن یعنی هگه چی بونجی معنا خود گوهر ناوروگا خود گوهر تعمی خود گوهر گوهرتن چی بن یعنی وک خود نامینن ابنای معنی مثلا می باجارن چی نگن ابنای معنی می يعني نبنا خودي حضارات خودي شارستانيات ابنای معنی کو ما چی نکرنه لحقيقتك بشكل هيا يعني خاصة أف إزديم كو جوهرة إزداتية باراستنا وحتى رجع إيرو آنينا ريبازة كي ريبازة أساس تشيا ريبازة ديوميجي وشارتن يعني السريات تدي السريات جي يكجي طيبت مندين هالي أساسين إزدياج بل بالسببية هيج باورد كن بسريات يعني بخوة شارتن بسريات سري كار كرن و نه ندیتن و نه بردم برسه که بکن او سریاگه یزیدید پاریزن گلو شبری ده هاتیه یا شو وقتی حدوثه ده شیخادی ده هاتیه يعني اف سريات جبري ذهبوا وبشتي بلافونا اسلامي رشلة ناوين تبعي جواك وملت رشلة ناوين وقت دين اسلامي قبولت كن آلية بهواري وشاندو ثقافي ده حتى الديني ده دنيا الازديا جالك يتانجد به بلكي مثلا يعني نها ام تدي الدنيا نهانكي غيرية مثلا روشة دنيا جوهرية و خريستيانتي مثلا بويا دين سردست الدنيا اسلاميات جالك مثلا تايبد مندي وخصلتهم خوين كيفن وندا كرنا حتى الدسلات دارين اسلامي اسلام سياسي بخوجي عميلي هناك ولاتن دي تريا يعني يوصا حاكم جنينة نهار حد يعني كرد أسير رحد أمكار خو إفادة بك بجنام إزنينة فقط تاريخي ده خاصة بشتي إسلامي 1500 سالين تالي بشتي إسلامي وحتى دركتنا صلاح الدين أيوبي جي إزدي هجا هبنجي وقت تنا هاتنا حسباندن يعني إزدي أبخوا خو أشكرا نكرنا كو إزدينا هو قاسي يعني بصدان صار
سدان سال ناوی ازداتی و بیرو باوری و ام بیجن طقوسات ازداتیه ریو رسم ازداتیه بعلنی نکرنه کو کس نزانه به ازدینه باوریا خوشی دمک دریش یعنی سالم دریش سوری او کرنه نه سوریت نتنید مثلا دین دا یعنی از چه جیانت کم هستید مچنن روحی مچنه چاند و عرف و عادتید مچنه بدوی کس نزانه به net yani dervey veji mesela Suryet yek ji taybetmendiyen herî bingehînên ezdiya bû. Xastan kengê dema bêhêz bû. Ev belkî niha mesela bê gotin tedî elem pêş ketiye ezî jî zane bûne belkî bê gotin ev nebese ji însan re. Heywan jî nebat jî ên zayıf xwe şêrin. Gelek heywan hene ne tedî ber hemberî çûk û tiştên dîtirê zayıfin rengê xwe çil ser kîja axê rengê axê rengê darê çi be rengê xwe diguhere. Ev jî xwe diparêzin xwe dişêrin. Yani veşartın ji ruhberên bêhêz re hêz e. Hêz e. Suryet yani. Di vê manî de mesela kengê ezdî zayıf bûne suryet bûye her tiştê wan. Niha tedî niha mesela rewşek cuda heye. Niha ezdî ne wek berîne û bi nêrîna me de hezar salê talî de ezdî wek niha hêz nebûne. Niha karin bi şiklekî rehet bi awayekî azad xwe îfade bikin bijin em ezdîne وەک بەرێ احتیاجی ناوین سوڕێت خۆ بپارن حتا gelek kitap nivîsîne ha şert û mercen qerkirinê belkî gelek nivîskar û rewşenbîrê me vê jî yani vê jî bêhnin bêjin et bê êzidî qir bibin beriya qir bibire bi devê êzidiyekî hestê êzidiyekî mejê êzidiyekî tiştek bê nivîsandin baş qenebe em ji dîrokê re bibin mal hev xeterî jî heye ji ber wê meseleke bê bîrete yani tu bixwe jî zanî piştî fermanê rewşenbîr, nivîskar, helbezvan, şair, dengbêj, hunermend navê zêde de teqînek mezin çêbû. Hema herkes bûye nivîskar, herkes bû rewşenbîr, yani herkes tiştekî dike dixwaze mesela piştî vê merhelê ku êzidî nemînin yan jî tiştek bi ser êzidiya delîlên hebin ku êzidî civakekî hew qasî kevn. Ev tirsa qerkirinê jî hinekî em ew şikandin lê bi rastî em net bêhêzin jî. Yani rast e em ji qirkirinê tirsin bi şiklek tevîyî hişmara me kêm e û dijminên me zehbin. Xeteriyên mezin li ser me henin. Coğrafya me coğrafyeke gelek tê de şerrên mezin çê dibin. Ji destpêka tarîxê û heta niha aliyekî de jî heqê me ye ku em bitirsin û bi şiklekî bikaribin hebûna xwe dewam bikin. Belê herî talî jî tiştek giring heker mavê ji vî mijarên bêjin coğrafya êzidiya berxwedanê êzidiya tiştek girin mavê ne mavê jî dem bername bidawî kin. Tiştek giring ez dixwazim vê bêjim yani ji miletê me temamî re. Tedît niha li destê me de ne ax ne coğrafya ne jî yani iqtisad ne siyaset heta zanistî gelek tişt nemane. Li destê me de tek dîn maye. Yani jî em gotinek dîtirê tedî êzdî dibêjin em ne dînin pêxemberê me nînin em behweriyekî bi roj û heyv û stêrka bi tebîetê ne yani xwedêperestin. Ji ber wê wek behweriyekî xwe terîf dikin. Yani bi nêrîna me mesela heke hema dînê me jî di nav de hemû tiştê me ser vê coğrafyayê çêbûye. Em jî fikra însanetiyê jî çand û bîr û bawerî û ziman û erf û adet û dînê me jî her tiştê me li ser vê coğrafyayê çêbûye. Yani me tiştekî meciyek cuda nexweqan me her tişt ji vê axê xweqan. Fikra xwe jî erf û adetê xwe jî zanebûna xwe jî însaniyeta xwe jî dîn û xwedayê xwe jî. Bi nêrîna min eger mirov welat û coğrafya xwe terk bike belkî niha li destê me de nîne belkî mesela aliyê hiqûq û siyasî piştî dewletên qewmî ava bûyîn hemû bûye milkê dewletê û em bêmilk mane. Yani ser dayîk niştîmana nan wek dibêjin me li vir nan keşif kir feqet niha em hesreta me pariyek nan e. Ev heqîqet heme hene. Feqet dîse jî em nanezikî jî kar bikin vê derê wek kuleya jî em ser axa xwe kar bikin em divê axê bernedin. Em divê axê bernedin. Em li vir çêbûn
هەگەم مرنێک مەژی هەبێ بەلا لێ دەرێ یعنی ئەگەر ئەم قڕژی ببن جار دی بڵام سەر ئاخا خۆ قڕ ببن چێترش کو ئەم دەژ vê ئاخ وڵاتی بەردە ئەم çin newek êzidî weke tiştekî cuda em hebûna xwe dewam bikin yani gotina xwe talî jî dixwazim vê biçim. Belê gelek spaseke em mêhvanê me bûyî civaknas êzidî em der Şingalê derbarî dîroka êzidiya taybet mijarê berxwedanî û coğrafiya êzidiya gelek spas. Belê guhdar û bînerê hêja vê awayê em gihiştin dawiya bername Sibaha Êzîdxanê heta bernamekê dî bimînina xweşiya de bi xatirî we.